hapa kwetu wasaidie sisi. Jod Bura Marmine e county Mabaringo Florence Jemaita korose mkalo gai marobila mapacho ka Jafeth Koome kuom rochruok mar arita kwe e hoho maroka maloyo ganda alufadek giesa ni osedar kendo owuok kuonde jot magi kalore kod rach mar arita e alwora go weche ma bende ne osir lwedogi mane en commissioner mar IBC Thomas Letangule kowacho ni jatend piny William Ruto podi ok chopo dwaro mar jodak makono ahinya to e weche mag rochruok kod rach mar arita gwenge ma hoho marokak kama oting'o counties Samburu, Laikipia, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Turkana osebedo kakalo e monj mag jokuo jamni kinde ka kinde. Mtu anaitwa IGP, Inspector ya Police, anaitwa Koome. He is one of the inept, moribund, the most clueless ever IG we have ever heard in this country. Watu wanauliwa kila siku, yeye amekaa kiti kwa Nairobi. Hauwezi kuwa wewe ndio mkubwa ya polisi Kenya na umekaa chini na watu wanauliwa na unataka kupewa ripoti. Unapewa ripoti ya nani kama si wewe kwenda kuangalia watu? And we are asking the president to act on it. Tuko na sub-locations on paper. Tangu, I think 2013, 2014, juzi imetangazwa tena. But we are still on paper. Kama jamii ambao ambao ni wachache. Surely. Katika serikali ya ndugu yangu rafiki yangu Ruto tungetaka hiyo diffusion ya Chamuzi ikuwe reality, locations imekuwa gazetted ikuwe reality, ai pia serikali ikaribie sisi. Kusema kweli yani atuelewi kwa nini president anakuja anawaka anasema maneno ni matatu alafu kidogo president ndio hiyo amepoa.